Om Swastiastu. Suksema antuk galah sanika paicerin titiang, semeton sareng sami titiang waste putu ditarahayu mandasar. Inggih puniki sani wangiang titiang, Bapak Ibu guru lan staf pegawai, sareng timpal-timpal sinamian sani banget tresnahin titiang. Titiang lanturang matur suksema rek ajak ide sang yang widiwase, duaning sangkaning paswecan, irage mesadu renggalahi sani pucik puniki. Inggih semeton sareng sami, titiang jaga ngaturang ring pamiarse sareng sami menune inggih lingkungan. Semeton sinamian, irage sampun praside melinggih ring genahi puniki. Ngerasanin sekoncan kemolekan, palemahan ide betari sani sampun kaicin kapining irage. Nanging, napikah taen irage merasa ingat teken punyan-punyanan? Napikah taen irage matresna tekening lingkungan? Para semeton tiang makasami, sadurung irage telah tindakan, ngiring makin sareng sami nyaga sekanan paican pulih ide sang yang widiwase, sampunang mulih ngerusak palemahan irage. Sapuniki irage patut bersih, miwah ngelestariang tetaneman ring lingkungan sekitar. Inggih wantah asa punika sembrang wacana sani apraside atur titiang. Matur suksema banget antuk uratian ide dani sinamian, makawasane atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.